Chisumbu cha tijiji cha PPRD cha ikuloba mushipa munena mundu wa Grand Kasai musanki mwene mwa Bukardozo mwamba wa Kena ujubikala mubwela mu chisumbu echi muja matuku 21 angondo mwitano wachijimu cha binu bitini 10 mwanda mukulu ne ujumikala ulaya bwakuta mfumo wa jitunga Joseph Kabila Kabangi wa Lungambiji mulomboji wa chisumbu echi cha tijiji mundu mwa jitunga Kongo wa Bankambwa. Depuis 2001, nous avons soutenu le président de la République, Joseph Kabila. C'est depuis 2001 que j'ai de la sympathie pour le président Kabila et son parti, le PPRD. Aujourd'hui, en âme et conscience et librement, j'ai décidé d'adhérer officiellement au PPRD. Car, lors de mon dernier passage à Kananga, j'ai vu que ce parti n'existait presque plus. Je dois préciser que je n'ai pas d'ambition politique pour briguer un quelconque mandat. Mais mon souci, c'est de soutenir le parti du chef de l'État. Tulumanyishibwase mujibole de chisumbu echi cha PPRD mwene mwa Bukardozo mwambo wa Kena ujumika la ulonda bale na bakwabu bakuluseke elo Grand Kasai bakaji bajanjila mundu mwa chisumbu echi ni sangilu anyi mulubu uvumika la mwenzeka kwa kuluseke lwa nzubu munene wa mujimu wa chisumbu echi cha PPRD ujumika lu sangi jibwa mu komuni wa Gombe bionsu ebi mujilombo la ja mwene mwabu Emmanuel Ramazani Shadari mufunji mukulu wa chisumbu echi cha jiji cha PPRD ujumika la mubabi jine jipolo echi bwakwela tosike jilwa manza tenta ni kutwa nyama kumikolo kujibane na bonso bamushipapu cha Grand Kasai bavubika la bale jampala konsangilu chilejelu cha mulomboji wachibambala cha bachifuti muna mfuanka ba Kasai Central pamone nguvena wa province wa Kasai Central ni bakwa buka bijibane na bavubika la bale jampala konsangilu